Hi, mayam breakfast saba chalusi. Mayam salon da chalusi bako. Ado imana bigina same do bako. Aduga aina breakfast da wala ini mayam. Yengune magi before and after look sa phajare ko. Ado ai se sigi chabala ini babbar aga idli ga chabala ini bas da hawe bako aduna magi na same balai ba aduga na chabala bas da. Okay. So no bomal hangam be ba aduga ngatang ta koi koi re ngakak sum koi ni koi re aduga Hajiki idli kaya chabalo na matungda nga kakaso jula mo nga tang haidoy ba sumaya ba magaso angang saba sa zoom nungay ko mayam hajik na ice cream ka cold drinks ka muk thakjal lani I think im chadri ba mayam ngasi se Monday numit ni ba do lai khur mo chalu ba Monday da degi breakfast kaya ka amo tawra ba adum tallaba ko aduna dum silang chawar si chasla ako nang samsem gani ay do ay na ada bhaiya ki phone lag na bhaiya na video call to no maris na re ada mayam mini vlog sa sumay sa lage ko like share to mo nungay Bye.